twongeye kubasuhuza abakunzi ba Ibaba TV5. Uyu ni wa mwanya tugiye tubagezaho amakuru yo muri siporo, cyane cyane twibanda kuri siporo nyarwanda. Ubu rero mu Rwanda nta kindi kirimo kuvugwamo ni resultats zo kuri shampiyona muri Rwanda Premier League, aho kuri uno mugoroba rero ikipe ya APR FC ibashije kunganya na Kiyovu Sport ubusa ku busa. Uyu akaba ari umukino wabonetsemo ikarita y'umutuku ku ruhande rwa APR FC, ariko bikarangira bihanganyije ubusa ku busa. Umukinnyi rero w'umukino yabaye Kedi wa Kiyovu Sport. Ahangaha nkuko mubibona abayovu bakaba bakomeza mu byishimo byinshi, ariko ari nako baririmba indirimbo nyinshi cyane uti wagikone wabusize inkuru ki ku musozi, barimba n'izindi ndirimbo zitandukanye bagaragaza ko bishungura kuri APR FC yo bigaragara ko ikomeye kandi idahemba, ariko gakomeza ikibazo kikakomeza ari cya kindi ngo bipfira hehe. Ari naho abakunzi ba football benshi bakunze kwibaza cyane uti APR birimo gupfira hehe, ko tubona Rayon Sport yo tuzi ikibazo ifite abasaza harimo n'umwijyanye, ariko APR FC ifite amafaranga, ifite ubuyobozi bwiza, ariko bipfira hehe? Cyo nicyo kibazo gikomeje kwibazwa mu bakunzi ba ruhago mu Rwanda. Abantu benshi rero bagiye bakomeza gutrolinga APR FC bavugira uti Nyarugenge ngo umwana bamujishuye amanutse Kigali pere yigenza ku buryo ngo ikizunga cyamwibagije niyo ataha. Izi ni troll batishimiye ko abishimiye ko APR yanganyije cyangwa yatakaje, akaba ariko bagenda bavuga. Tudatinze rero andi makuru avugwa nuko Bugesera yabashije gutsindwa na AS Muhanga iherutse kuzamuka mu cyiciro cya mbere. Musanze FC ku kibuga cyayo yabashije kunganya 1-1 na Rutsiro. Etincelle na Gorilla banganyije ubusa ku busa. Mukura Victory Sport ibasha gutsinda ibitego 2 ku busa bwa AS Kigali. Aya namwe mu makuru rero yibyiriwe bivugwa. Tunyarukiye hanze rero y'u Rwanda muri English Premier League nuko Chelsea yabashije gutsindwa na Sunderland igitego kimwe ku bitego bibiri bya Sunderland. Chelsea rero abantu benshi bari biteze ko iraza gutsinda, ariko birangiye aba barasta batsinzwe, banyagiwe na Sunderland ibitego 2 ku gitego kimwe. Mbibutsa ko iyi Chelsea yakinaga iwayo mu rugo. Nguko rero igitego kimwe cya Chelsea cyatsinzwe na Garnacho, ibitego 2 bya Sunderland byatsinzwe na Isidore hamwe na Talbi ku minota 93. Mukomeze mudukurikirane tubagezeho amakuru yose 5 kuri 5 agezweho.